Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah starving pedak kasit bulong kertong jogi Hill State People's Democratic Party hakar pratrik kelalingkat aracara pausan ulat hep kerteng banyak kunyi election MDC namo Senram constituency kebansalong hakar puwetrik urampang aracara pausan. Ubah starving bulong ruunong tho kubor berutra jong website SP News Agency hagajnya keram igelar patai kubor ulang maganong rim jogi HSPDP kelong ban penne ikriti ke dustur bal menyada ke kendo ke siap kat kum lapin kubor hag kernet bandriu jong kriti sensyar kari India. Shushu ulang bagajing angnu jong HSPDP kelong baki it ki hima ki bahap hapok gajing pe jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ki bandar no elaki jong ki an. I, Mr. Starting Job Long-Term Trustee, being nominated as a candidate to file the seat network motion run this council constituency, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Jika Pangi Jongka Parti HSP Ladan Connecting Kira Ban Pene Ban Yada Ban Penha kita di Kentin Kira Jongka HSP but Hoi pula bandong ba ngalayale ekemele election but ka MDC diga sin ga benungkong ngakwa pensyai ba ka MDC election kadai ka bakhya hadu kata-kata nomor ba kadai ya kariti ka dustur ka ba ngihab ban bot marga lembah diskonsil ki penek kan bahaya yaki ban penek ya ke ai ka ba ulong shwa man shwa labu ban yada lada kidon kino ki bor ki bana shabar bawan berpenput ya ke ai ka ba ngidon ban penbah lada dan kaman penbah ka tum ka jingkola jong kapor kita ketiga tong keba kepati HSP kayang skam nadu balaseng ya ka house nam khat kendai spa and kopra ban nang penek pensa ya ka yakine dilaitli kentin pira hadu kene kisni marga jumut ke jonga benele election MDC kalong ban pej ba ki it ki hima ki badon hapo ka HDC kide bandon no ya lagi jong gi ai mar ngitip bangidon san pesawat ligi hima nakine arpa artli keladon yang lagi jong ki an sautli ke badang dep menta ke bandai chaulan banyo yang jimenjur bat arpu pratli deg hima ke badang sa bat hapo mosundam constituency khadar mosundam constituency kidon rutli hima bampat don yang lagi jong ki an kanong shluit leadership kasinai leadership kasinai leadership kamosundam simship bat kamalai somat simship tak bentar ke jonga aku MDC anda pajba ela penjab dengan kalau man penti kena penpej banetren kan pergi hima bakine hima gompat don ya lagi jong ki an ki de bandon no mar habom don ki an hapok hima karkom sensyar karkom penyat kamlong ga bibit ke babiang kumta ke de bentar juga diskonsil berkadai ke bentar juga MDC ban simkia ban yarap hima ban pej bagi de bandon no ya lagi jong ki an kata ke de ka thong ke bang adon e Ahmad lada pandang la job kum MDC. Di ke election ke don la gajong. Di haning de bania syai. Ke MLA election ke de la gajong bentar. Ha ke MLA election ya keren ya kirkom trikam katkum ke state list berkadang ke concurrent list. Kat ba hapo diskonsil ngi trikam hapo ke schedule. Ban ki bentar ki baka diskonsil de banle kadon ha ka part 3 lana ke section 3 jongka schedule hang to la tho chai ki kam jongka kamram jong MDC ke bagi de banne namta banyada ya kriti ke dustur banyada ya khenda ke siap banyada ya ke ba ngi ngeladon bat bandor kam ru ban penbah ladon kam ban penbah dengan skua ban kerja ne khendian hi hakane ka amendment ke baga diskonsil ka le dak ka Khasi Hills Autonomous ketika
Hasil Autonomous Council Social Custom Obligation Act Amendment Act Ar-Hajar Ar-Fulai. Hakane ka amendment sutunat bala itu ya kikur gijai katung ga ai. Henrei ka basusi kalong bala pendankam ya ke kentin register. Da fikin mau hapor bakuan rai kene ain hapor diskonsil ya kene ka bil hapor diskonsil. Na kaliang jong ka UDP bar ka HSPDP kala persyajur ya kentin registration. Henrei ka isi ke belaya lam. Da ke NPP belaya don lang bar ka kongres kala pas ya kene. Namar ki don ka jumpai. Dan na kaliang juga HSP ka kransyai. Ba onda ngila job ya kene election MDC nginonra ke jipen kala. Manadu ka to porhi na kaliang jong ka HSP kala kransyai ba omde ban register kikur. Ada ingin don kam ban lek ban penitho pada kikur hapo diskonsil. Nang ba diskonsil kan tip kanok teli kikur kijaj kidon hapo upur sam jongka. Nomor kumba kalau mata ngimyo jing khen ba biang. Hong stunan ba ide ban penitho ya ke. Kur kijaj hapo diskonsil ta ka ba undang ala job zi nganon ra ka men. Hoi kirul ki an kidon, regadon pergalat panon ra ji pergalat. Kemarin kikur ni melak ban register. Ladangi register kikur kamu kakur kamde ke kendau. Kakur kamde ke company. Kakur kamde ke society. Abangi register kamu ni pendam ya lade Ahmad jongno. Ya kakur dalilai umlak ban register. Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Deer Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ka ei ka thong ka bakidon ki ei ki man ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik urumpang arjar arpsa baik ya ka program markman bat ki kertong